Kawai na kijing pen kre ya kajing rakhi ya ka jubilee rupa silver jubilee bar kajing pen kentang lingdo soblay hayeng mane bala ainam ha uman sim bakhod Holy Spirit Church Umulong. Urait Reverend Bishop Ferdinand Dekar kajlaniam jawai ula ai communion baningkong hagilai spa nyau pongut ki hebret shinrang berkentai bat ya ka sakramen jeng pen scam hagilai spa khat sangut ki khon samla shinrang berkentai hakan riu tarik ukalalengkot. Hagajing niam hakani kasngi u Bishop Ferdinand ulalong ukong san ban pen mentai ka mas bakhod bala senran lang da bongut ki lingdo soblay kentup yu Reverend Padar Polishela Padar Rangba Umulong Parish. Haba parya ya kaktigan ublay hakani kajing niam u Bishop Ferdinand Dekar ula kentu ya kini ki hebret bat ki khon samla bakinang yai long kita ki khna bat ki khon samla ki babat scam parabor ya kajinget banong ru ki khon ublay ki bakhot hakajing embreu bat jing emmensim ka baman kasngi ublay ski borang basut ipi di bangsa yang ini ki sakramen di biskan pada ni ketika mulai penman ipi tu kemen yo kemen mana di kemen berbol khatam pi lakian dua ujisu yo cek kemen du da boamu wan sana pi iknari ngan saduai sebukti halo ni Mas wa terbang ya pi wan ya kesakramen di Kristen ujisu orang ni ngalong pu wan ya labren ja baba yo ni pu badi ya gawai Senang jangan im hanga nga im hau. Ya pi yang ya sakramen di Kristen. Lambang dari sakramen di Kristen. Kau yang baptisma ni dah lalong ikon jomblay, ikon baca, ikon swim, ikon benda apapun. Lesing jo kata lo kata jindong do, jindong itu depan jom ujisu